De pastor fu na ta piki unu de sonde de mata seki unu buta ba di ufangi. Di ufangi amusu miss unu amusu kaya unu ganga. Hende mata de ta seki unu ganga buta da di ufangi. De pastor ta seki unu ganga buta da di ufangi u Christus. Pa tiako baka pa ki unu. Leisi. Stefania 1 vers 8. En als a passa so tapu da dei fu da ofrandi fu masra. Dat hij misa strafu dem fesiman. Nanga dem pikin fu da kounu. Dus Christus so stafu de miu de kon. U de kai de miu de kon. Au stafu de fanbe. Leisi. Nanga ala suma disi weri dem frame the cross. Dus u de kosu de un tabise de muya de tabisi buku. Christus so kiu. De wom de tabisi koto. Christus so kiu. Leisi. Tapu da srefi dei. Misa strafu dem suma tu. Disi de jumpo abra dem doro. En disi de furu dem masra oso nanga feti nanga kori fasi. Leisi vers 8 eton leisi. Stefania 1 vers 8. En als a passa so tapu da dei fu da ofrandi fu masra. Dat hij misa strafu dem fesi man. Kom actie was aí. Ok. Só tá me tacando. Sa ok no abuno poi ba. O no do it. But leis mas da tá galuto, tá aqui sembe. E ya bisi kuma pata aqui. Galu tá aqui sembe. Ya piki time su nyai son de no hego tanya ngi ke ataki be, sabe? Galu tá aqui sembe o de son de. E ya bisi kuma fa galu tá aqui kuma wa mi au ki. De muya e kuma muya he ya bisi kuma fa galu tá aqui au ki. O lees daar pai mau de sonde even. Lees goto. Stefania 1 vers 8. En als a passa so, tapu da dei fu da ofrandi fu masra. Dus ofrandi er kan te di oki son. Ofrandi er kan te di oki de buto men anta son di oki de ofrande en de kan ofrandi. Lees. Kotan pan fisse. Ah, kotan blok kotan pan. Lees. Dat hij misa strafu dem pesiman. Nanga dem pikin fu da kounu. Dus u de kai de miu de konu. Dus no teu ta simba kamate mata da suk masoso se be galuta de kai de economy. Ma u boko de wet fen de o dia bas no ata au ki de economy e dia bisi kuma fa ataki. Leisi. Nanga ala suma disi weri dem frame the cross. E wa muya ta bisi buku. Christus tiako au ki. E wa womi ta bisi koto tiako au ki. E ya ta bisi so dia ki ade life ya au ki fen editu. This is what wet man is abia de life. Go back a Yesaya. Ben so no tanya saya musunya yo de fe editu. Ibi sabia ankwande later yamakni. Nkwamo. Aguno lele. Okay, tako abunu. Lele one piece. Oleis. Yeah. Yesaya 66 vers 17. Dem suma disi meki dem srefi kom santa. En disi krin dem srefi na iniwanjari na bakawampong na mindri. Dus desi de ka de bonu, ma desi benangwa bonu kap te de nangwa bonu kap septa de nango ti apara nam de nango te a sandre pasi a baka matu ala de nangwa de bonu. Gadu ta oki de tu. Inangwa bonu ma oki tu. Lazy. En dem nyang agumeti. Yese medetenya agumeti. Yodele leisi. Nanga takrusani nanga moismoisi. Moismoisi ene ka kokoni wana paki ya pingo. Yamak nyade sonde. E nyade yodele odeli au kiv deli. Leisi. Misa figi dan puru makandra so masra de taki. Som masa sok galu taki au feki de po au kiv dese medetenya de sonde. Mai
Omdat de keek kita ganha unu. Eta piki unta nawa sembe asi Jesus wanda kano eta da nu wet pobiki. Eta da nu wet pobiki na unta teye. Maar eta piki unta nawa sembe asi Jesus wanda ka. Maar te da nu wet pobiki wanta hakisita ambe de kai pobiki nu unta da waki. Omdat die man son de mata da de pobiki en de ta da nu wet pobiki. Lees. 1 Johannes 4 vers 1. Lobi 1, lobi ibri yeye. Maar tesi dem yeye fusi efu dem komopo fugado. Dus tide wata tesi de yeye luku. Wata tesi de yeye fusabi e de kumutu ukalu. Hoyaki, nou dat in Leviticus hoofdstuk 21 vers 5. Dus wat tesi de yeye e de yeye kumutu ukalu. Wat tesi de e de kumutu ukalu. Lees. Leviticus 21 vers 5. Dem nomu sukoti dem hede wiwiri. Meki dem srefi abi periode. Ade keki hi de pastor tuta puma dedi. I wet you gadu takita wawomi ama pume hedi. Uta tesi de yeye luku. E ambe de kai de false prophet. Teach. E false of the cake. Lazy. Dem nomu sukrabu dem huku fu dem barba puru. Gadu ta de man. Wawomi u Israel ya makabu ibia people. He the pastor to the mele de makot de bia pu. De makabu en pu. Mele now one we aside there. Those who beg them at a kabu de bia him mate. They who beg them at a can they we. Lazy. If you cut them skin. I put a tattooage I thinking. Those who ta tesi de ye America de ye galu. America de fast prophet. Go back up, take out there. You listen and have top. 1 Johannes 4 vers 1. Lobi 1. No bribi ibriyeye. Vamos bibi hison sa sembe ko taki down musu tesi sembe luku andi attack. Lazy. Ma tesi dem yeye fusi efu dem komopo fu gado. Karuta musu tesi de yeye luku e de kumutu kalu. Dami Leviticus 11. Wo tesi de yeye e de kumutu kalu. Wo tesi de yeye tide e de yeye kumutu de yeye de kumutu kalu en bedeta taki and skip I Bible. Lazy. Pana vers. Dim go na a patu dire. Dai. Leviticus 11 vers 7. So srefi dem agu pratina tu. Lazy. Ya da heri futu pratina tu. Ma ano de kou hem nyanyambaka. Dem nosa de wan krimeti di Lazy. Uno sanya hem meti efumeri hem de skin. Sagano taki. Uno sanya hem meti efumeri hem de skin. Galu taki ta wan maknya hagu. Di hagu meti galu ta wan maknya me. Ande pastor ta leo no akeki. Begi no inya. De pastor no false prophet de kai de man. Galu musu tesi luku. Wa musu bibi hibi wanso ma musu tesi de sonde sembe tako taki down. De pastor false. De matambe ontanya hagu. No te itanya hagu. No wole ankele soso duku itiako. Koyaki no edami Yesaya 66 vers 17. Bring it out. Te Christus soko no hey pastor ta ganya itanya hagu. No hai kandi audukui. Yesaya 66 vers 17. Lazy. Dem suma disi meki dem srefi kom santa. En disi kring dem srefi na ini jari na bakawan bong. Na ye mindri. En dem nyang agumeti na takrusani na moismoisi. Misa figi dem puru makandra so masra de taki. Christus ta o ki hi de semede tu. Au ki de tu de semede tanya agumeti. Au ki de tu tanya hagu kabu adingo wondede. Go back. We are gods, we are kings, we march in faith, 'cause we believe we can change the world to what it needs. Stand against our enemies, 'cause we can. Yeah, can't nothing ever stop us. Take one and another will rise up. We'll endure until we reach the end. We are gods, we are kings, demanding change, 'cause we believe we can.